yesedlule Samaria ahlangana lenye indoda eyathi Nkosi ngiyavuma yokulandela. Yesedlule Samaria ahlangana lenye indoda eyathi Nkosi ngiyavuma yokulandela. Ngiyavuma yokulandela, 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 ngiyavuma yokulandela. Ngicela ungivume ekuqala iyombela ubaba wami Yesu wathi bayeke abafile bembela abafile ngathana wewe yebo njalo emaphandleni eKesariya Filipi Yesu abuza abantwana bangibiza abana bakule ndawo emaphandleni eKesariya Filipi Yesu abuza abantwana bathi ngingubana bakule ndawo baphendula bathi kuye abanye bathi Elijah abanye bathi sekuvukile prophet othile wasendulo abanye bathi Jeremiah abanye bathi uJohane abanye bathi sekuvukile prophet othile wasendulo inake lithi ngingubani wasephendulo Simoni baba wenu nguMesiya uNkulunkulu wethu ophilayo ubusisiwe Simoni wena Simoni kaJona okubinyama legazi ayikwandulelo kuthoyo Tata Petru izikhiye izihluthulelo zamazulu ekubothwe nguwe emhlabeni ekubotshiwe emazulwini ngothana we akwandoda hamba phela Filipu usehlela phela ngendlela kodwa indlela iyinhlane wasesuka wahamba ekanansi indoda yase Ethiopia ibingumthenwa lendoda isikhulu sikaKhandake osikazi yase-Ethiopia ekafikile Jerusalem ngenjongo yokukhuleka ubefunda umbhalo o-Isaya umprofeti ubehlole encwadini o-Isaya umprofeti wasukhuluma umoya ongcwele wakhuluma kuFilipu ondelu namathele kulaya nqola ondelu namathele ondelu namathele kulaya nqola ondelu namathele kulaya nqola wasegijima uFilipu wafika wathi laya ndoda abekuqonda yini lokhu okufundayo encwadini Siphendula ngendoda izokuqonda kanjani ungekho yena ochasisayo sondelu amathele namathele kulaya nqola ondelu amathele kulaya nqola